Pozdrav, Magic Boy. Pozdrav! Danas imam trik sa šarenim čašama i sa lopticom. Ovdje imamo žutu, plavu i crvenu čašu. Pokazat ću vam da su čaše potpuno prazne. Crvena čaša, potpuno prazna. Plava čaša, prazna. I žuta čaša je potpuno prazna. Prazno. Sada, poslagat ću čaše. Okrenut ću ih. Stavit ću čaše ovdje. Uzet ću lopticu. Stavit ću je na plavu čašu. Žutom i crvenom čašom ću poklopiti plavu čašu. Reći ću abrakadabra, lupiti crvenu čašu, plješnuti prstima i loptica je prošla kroz... Loptica je prošla kroz čašu. Pa ovo je stvarno čarobno. Kako si to uspio, a vjerujte da sam provjerio da su čaše stvarno bile prazne.